ایوار باش بینرین هجا خوش تیوی بینرین بادنان ساد بینرین ایوار بادنان خوشحالین جاره کدی همون گشت نفی کدوش بوی پیشکش کردن برنامه هوای روزانه ایوار بادنان بینران و کوی نزانم که برنامه روزانه راد بیتن میوانداری کسانه که یا نبیشین چند کسانه بوی که دوری گفتگوی بیت کردن چه گفتگو گریدا بی پروژه و یانش گریدا بی بزانین و زانیاری میوانی میروشه با پتر خدمت کردن هوای هجا خوش تیوی امرو کرابوی نب میوانداری ماموستا و کجا زور هجا گلستان حسن رشو چالاکوان بوار جناندا تایبت جنین ایزدی اوین کو ویگا في آواره بوینو حتا دیمای آنها یا خودی باوتی می افروکه دی السر ام بجین روشا جنی بیتن گشتی جن چاواد جید جنی چاوا مافی خود وید چاوا گهشتی مافی خود همان دم دا بابت سرکی جدی او بیتن که روشا جنو کچین ایزدی اوین آواره بوین روشا جنو کچین ایزدی اوین حاطینه دست سر کردن شلای داعش و که ام بجینیان اوین حاطینه آزاد کردن روشاوانا چوایا ویتن چبوا بیته کردن و چبوانا حاطیه کردن گلستان خان دست بگی تو گل بخیراتی سر چوا افرو کبو ایوارا بادینا از گلک سپاسیت کم مش برو اسمی بان کرم از دنگ کچو جند ما ایرو بگین مثلا سری جهانه برای تلویزیون بادینان از جی گلک سپاسیات زور زور سپاس گلستان خان ام دیولی شوی دست بگین ام بجین تو وکو چالاگوانه گدوارش ناندا تایبت جنو کچین ایزدیکو تا آگه داریه که زور بلکل سروانه های روشا جنو کچین ایزدی اوین کو ویگا و ام بجین اتناف کم پادادشین تو چاواد بینی وکو چالاگوان براستی جی از بینم یعنی نخوشی که هری مزن در روجت خود در بازد کن جیانا خود در بازد کن اجبر تایبه دو کچید مش دست داعش رزگار بوین از بینم یعنی نخوشی که مزن اجوان را هاتیا پیدا کرن وک حال نفسی الباوان چه بویا روزانه یعنی نخوشت کردن از بینم یعنی براستی جی نخوشی هری مزن ایرو هاتیا سری کچو جنت ایزدی و دیسا از بینم یعنی تشتی هری مزن ویتیا سری کچو جنت ایزدی و هر او خلبر نخوشیات گرن یعنی نتشتکی کم بو 5000 کچو جنی ما وگاوه الدست ایشده و از بینم جی یعنی براستی جی گلک کفا من تی چاقی از بینم کچک اماش دسته وان هوان درد کوی یا خلاص دبی و از بینم یعنی هزا هری مزن جی بکچید ما ایزدیا ریا اجبر وان فن حیلا الوان درن داد کن وان هوات کن و خلاصت کن اج دسته وان رزگار بن لی تشتکی مهم هیاتنا چادر دا یعنی بگاویتن جیانا خود چادر دا در بازد کن یعنی از بینم راستی جیانی وک جهنم که بین جهنم ددوا یعنی سبب چیه چادرن و یعنی زد بینم یعنی نخوشی کم زنجی وب سری وان دهاتی جارا بری روجه هکش دست ایش درد کبن ادبن معالجت کن فعوصات دوان دگرن جارا ددوالچن يعني بدرا فحوصات دوانة دقرن اجبر هر اوج دست داعش در كتنا وازد بينمجي يعني بجارك تني يعني تشتوان حمى برشاف نابي اجبر يعني هناك جي بو 11 مهيدوان دست شدة يعني بخوارن بآف يعني وزد بينمجي زعمتا هاري مازن الدستوان دا تيا سري كتوجنين ما ويعني خوازم يعني هاري ما كردستان جيت قال هاري كاربا يعني ازد بینم جی من دایکه که را اچم سردانا گله کمپاژی کرد و زب گله کچو جنین مرا رونشتم بت کج دست هوان در کتین براستی جی دم چیروکا خود گوتن چیروکا یعنی گله جیب زحمت بو یعنی گرید مروفت برات یاد دوا دایکه مش دایکه که پرسی مگو دای روشاتا چابو یعنی براستی جی دمی گوتی گو از هزو 11 زاروکی خل دسته ایشده بون ام در کتن یعنی گلک زحمت بو کچاوی و نزانی کچاوی چل ویگاوی چلی هاتیا اجبر او زانب تنی رقایت سوریه یا نزانی چل بی هاتیا و عیالی ویجی یعنی او جی دست ایشده یا نزانه یعنی کشتیم میریتش تکی جی نزانه و او گو گرک جارا متخواست اچم
بیتاق زکیا زاروکن خود چه بکم یعنی گودا جهاز چومته گو جی درتانیم گو افدر نجهته یا از وی که بینم تشتکی گلک جی زحمت او ایج نخوشی درکتی وی هاتی خوب هریما کردستانی گرتی او تخوازه یعنی تشتک جی ربیه کرن او دبینه یعنی از وی گاوز بما کردستانی از وی بینم خویش خورا کردستانی از بینم خویش مره دمی اچما جهکی هکی ازانه بم تشتکی من او جی چه ببا یعنی برده من از وی نبینم خویش خورا یعنی اجبر او زاروکن خو وی گاوی از گو از جینارت خو یعنی از دینت کم حتی از زاروکت خو بعیشینم یاد دویجی گو یعنی نخوشی مزنجی گو سر منو زاروکت مدتی و راستی جی مسر دانا گله که چید مکر قامپادا یعنی اوش دست داعش درکتین یعنی چی روکت وانجی هر وقت بودن یعنی جبر او دشمنی وان یک بو یعنی از دبینم یعنی نخوشی هری مازنجی وی ابرو بسری وان دت اجبر جهنم کی درت کبن کنا جهنم کدیده یعنی تشتک حتی هل هری ما کردستانی اشوان رنهات یکرین یعنی امد خوازن تشتک اشوان ربکن یعنی بین تداوی کرین بین معالجه کرین یعنی یاد دویجی تشتی پیوست اشوان ربی کرین اجبر یعنی گرما چادر دک کسک نکار جیان بکی گرک او جنو کچن در کتنش دست داعش لازم جهكي تايبت هبا أفكت جنين ما كدبانته يعني أو مرتاح بوبان أزد بينم ويش جحنما كيتين جحنما دي زوجة أفا جارسية گلستان خان تو إشارة بوي چندي ديكو اش جهنما داعش در كفتن تين جهنما قادي بلكو الجادي يعني أم جالك هزر كينكو که جو جنین ازدیان اف آوارین براین ازدیابین هاتین ام هزرد کین کو ام گلک جاوه خود دینی کو ام گلک بوغاد باشین کو هر تشتکی دستی مدا ما یه بوانا پیشکش کری بوا تقدیم کری ما یگوتی کرم که مثلا دو دوشک مالان و بن ایک بو من باشه سر رای وی چندی خرکی و اف هزرا خلکت کتن باشه افتشته پا کی و چیتن اف یعنی مادم افتشته جی همید گلوا که جو جناتی تکرن و خلق خصاهاری کاریت کتن بو چی حتی ویگاوه نرازی گیمه یعنی جی اوه تنی خلقه که وی تشتید کت حکمت هاش چنینه تنی خلقه که هاری کاریت کت اجبر گوتنا مجیش گوتنا وان یعنی گوتن گلکتین سردان احمد کن گرکتين يعني نابي من نفيسن لقاء مرات كن يعني ما تشتكي خيانة ديتيا جازن ديدوان أو تخوازن معالجة جوان ربيع كرين إجبار يعني تبيجي تني دف أو بوات خفن ودماء تشتش دستي دانينا كسي يعني جرك تينا دف ما يعني آخفن لقاء ماتكن ودما هيك يعني تشتكي خيانينا أم نابين يعني تشتكيش مرة تيكرن يعني براستيجي زارو كدوان يعني كتشك هبو يعني عمري 2 سال بون هشت ما هكذا دستي إشدة يعني هالروجان جي براستيجي قول سر بيشكا كيد قريا دست داعش ده يعني افتي روكت وصابال كيشن راستيجي وقالك تحضيري براستيجي الرحام هاتا كيرن دمشي روكت وصاد بهيزم وقت جالفانا كايزدي يعني ازد بينم جي يعني نخوشي اوان قالك يعني زيادة ترد با اجبر راستيجي جيانا چادرا قالك زورا ازد بينم گرما بين بريدا بثلاجه هكا ابك جمدي النبي بدن زاروكي خوا يعني وقت از بينم يعني وقت دست داعش با يعني جرك جهك هبا جهكي باقش بجوين حتى او جيانا خواتي دا درباز بكن نوك هر دستي اشت وهوانا جيانا خو درباز بكن يعني او جيب كل خم ودرت يعني جيانا خو دربازت كنو ازد بينم جي يعني هنا جيت قود 1000 دينار مالا مدنينا يعني ام زاروك خور دينت كن حتى ام زاروك خود عايشين يعني لازم تشتي وسا اشوان ربيع پیشکش کرن و هرما کردستان جيت قلوان هاري كاربا زور جانه باشه تو چویت نافکن پاده افکن پیل فیری؟ گلستان خان؟ باش بیجن همی تشتی هی یعنی مبریده یا هی سلاجه یا کلیسیت برنجی تین دوشکی تین آوا هی کارب هی حتی دیمایه دنه دیتنه یانجی اوه تنی گود نکه بوشاشین راگهاندنی
تنی گود نگه که از بیجم از فلان کسم ابرو که ما افتشته بریان ام فلان لعنی حکمتی فلان دزگاه فلان حتی دیمایه ما افتشته بو بری اوه تو بینی گوتنن بو تجی کرنا شاشه که اونجا و تو تندیت نه چواه تو درستایی ناف نگریای بله از درستایی ناف گرگم و مبچاوی خوشی دید براستی جی یعنی مبچاوی خودید او یکش دست داعش در کتی نم بریده بو نتلاجه بو بلکی ایکی وصابی کم به ایکی وصابی از جبر از گل سر گلکا جی گرگم راستی جی از شما با گلکا یعنی مسردان هوان کرزد بینم جی یعنی نخوشی مزن گرک او در کفن در وی ولات چهار سریاوان بیت کرن سیدا اجبر ازد بینم یعنی نخوشی آوان زیده تر لیتی یعنی اجبر حال النفسی البالی چه ببا گرک بجی از خواب بکجی باش بو اوین ببوره بو اوید از وی تشتید گلتم حقیقت یعنی اوید کو اش دست داعش قرطال بیتن چه جنه که چه ظالم هرکی دیه راستی پید وی ام بیجین چهار سریه که تایبته یعنی هندک تشتین تایبت گلوی بینه کره هندک فحصین تایبت و بردوام او فحصه هبن بردوام جیر چافدیری ام بیجین بن چاف نوشداره و بیت یه دکتوره و بیت بوه که بو ام بیجین ساخلمیو یا پاراستی بیتو درست بیته و ناف کمالگی تدبینی اوین کل دست داعش خلاص بوین دیشین جاره کادی هینه و ناف خلکی یعنی تو بینی چنگ او ساخلم یا و نیا درسته او چبو نهات یا کرم اگه گود بشی نشین بینه و ناف خلکی بله از بینم جی راستی جی خلکی ما یعنی وصا پیشوازی که ادوان که یعنی وک کچ ادوان وکا می یعنی از چوان نکد ما دسته ایشده از وان وکا خود بینم و یعنی سر ما ایرو پی بلنده جی راستا ناموسا ما و شرفا ما هاتا بندست کرن یعنی ظلمکا مزنجی ایرو هاتا سر جنائي زدی و 1700 سالی یعنی فرمان تین سر ازدیا و هفتی و سه فرمانجی هاتن سر ازدیا و دیم هدفا دشمن ازدی هدفا سر کی او جیبو جنائي زدي بندست بك وجنائي زدي ببا بفروشه وبكري يعني ازوي كيد بينم ديسا سريما بكتشد مد بلندا تشوا امد بينن ديسا تشوا فن وحيلا ادوان دشمناتكن وخوش دستوان خلاصتكن وتينا جارك دي اخخوا بل بس مرم بأوى يعني أفين هاطي أفين جهشتينا كردستاني بسيارة من أوى أفين جهشتينا كردستاني وجهشتينا نافا كامبادا چه بو بیتا کرن او دی جارکا دی وکی بره زبرنا و سر هیزا خو اوت ناوا خلکی داشور کن هکر فی دستو داری بید اوا کتت بیجی کو چه بو نهاتیا کرن فحصک دی بو ایتا کرن و ایدینه تو بیجی او جارکا دی درست ببنه و ناف خلکی دا بله دم معالجاوان هاتا کرن و هاتن عالجاندن او جارکا دکارن وکا خلکی راستی جی خلکی ما بوی چاوید وان النیره یعنی وکا چید خو وک هر کسی وان حسابت کن وکا نکد بندسته دشمن اکیده زور جانه يا ددواجي امد بينن افيت حال النفسي البالي تشيبون افي نخوشيا وان بردوامتي يعني امد بينن جي براستي جي امد خوازن معالجك زيدتر شوان ربي كرن هالروجي فحوصات دوان بينا قرتن يعني فحوصات تشتكي قلك مهمة اجبر ازد بينم يعني نخوشين مازنجي هاتنا بيشكش كرن لا ينداعش باش آليوان با اجبر هات بحزارانجي كتشد ما 5000 كتشي ما نتشتكي يشيقك افرول دستي دشمن دا او ديسا تينا اختصاب كرن او تينا كرن او تينا فروتن ودستي هرجادا يعني دمي مروف دستي هرچکی دبه اجبر مروف وی هسته بخواد که مروف دینه يعني اجبر وياك جرك شو ما سردانا جلك اجي وقت دينار وان هاتيا المروفات دان ندخوست المروف نيزنجي وان ببا تقوت نهرن هون داعش يعني براستيجي جرك اف بينا معالج كرن يعني معالجة وانا يعني دربي ولات جرك بيا معالج كرن وجبر يعني تشتكي مهمة الحياة واندا وقتي ام بيجن يعني فرقة موان نينا او كتشو جنين ما يكتين دست داعش لازم امجي تشتكي جوان ربكن حتى يعني او وكما او فرقية نميني او فرقي النيبا مدى نميني ديسا فرقي نينا ام ديسا فرقينا بس بتفعليها ما بتفعلي ناتني اخفتن بيتن بالي يعني ام بينن يعني او وداخوازا ماجي او يعني بيتر هاري كاريش وان ربي تاكره زور ام دي هردو پیوندی ورگری دي فکرنه کاک ابراهیمی وارباش وارباش شانی برگ باشی سری من ممنونی تما کرم که برز من دیف افتنا خودینه بله بودی
همه جهنمه که نه جهنم کودی بله هرچما به چه بوی ما بو آورا کری بله و از پیشمرگه ما راتبم 500,000 بله و ایجار من 600,000 اجبری راتب قواسی عملیت کم و از دست بشم ایجار خوب بدم بله و نو خو سپاره عملی خو من یه آوره کری دیف شیانت خو بله و اجبری از پیشمرگه استفان دارم بله 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 گله جورال کمپا ارزاق بو آورا چی همی جد کرن هنجد کرن يعني هندي ده دي نفروش وحد بيشتن عم بستينا وما تشنينا بله أتشتا ديوتاتو جلق وترى أورا بله وتجارجي لا تخلينا كده ترى أورا زور زور أمي تشتن نورمال خو مفخو يبري بوري ترتفون أورش من نورك يعني بله من دوه كودوشة مش مال خوبه بطني خورن هذا أولا كي قدامن بيشتهوا معنا ذن وكردان ومسلمات فيه. بله. ثاني هذا جد بيشمرجي بوم كابرای قدامن وكردان وبيشمرجي ومسلمات فيه بيشتاش من هذا. بله. ثاني بالأخوتين بس بومن بدأ. هذا بيشمرجي شبو إزديو كريه كونه بيشمرجي ومسلمات فروتيا ومسلمات كردان فروتيا وهذا شيء دید بیشتر خو فوری عملیات خو از بو آوری کردن آوریش من نوری زور جان زور زور سپاس بودن گاکی ابراهیم حاجی خدر گلمه ادامه دواش باشتر سسری من هکر پیچک دنگی تلفزیون خو کیم کی حاجی خدر ادامه دواش برا باشتر هکر پیچک دنگی تلفزیون خو کیم کی برای تشتیت عمود خوازن امش ترجمه ماجرا اتشتیت عمود خوازن امش خارج کردستان خوازن خارج کردستان تفصیلی نگیریا همش خود داین بس مش حکومت هربا کردستان خوازن از قبل خالد اجاره دارد 300,000 میلیون امش حکومت هربا کردستان خوازن خارج کردستان تفصیلی حاجی بس دا خدمت تبکم حاجی بس دا خدمت تبکم باشه حکومت گوت یتهرت اتخانی ایجار و یان حکومتی بوده چادر کم پیدا درست کرد تو نچادی و ناخي بين جارش من محاولات كذي چادر بالنظام وچادر نقش چادر نداوه چادر حاجه كبا شو دي بجا كبا خلاص بيو چادر نينا بله درست چادر ابو چنا حاجه درام شنو دي بسرعه ابو واسطه قالك شاكيت بروش چادر زيد خلقنا انا قاعد حتى انا قلتنا اشتغل خوازن خلقي كل سنه تفسيرنا كده بس مش حكومه خوازن بدنا كده اصل غير ما زارف حبيبتي امر زي اغلقن لا قوارن هيا لا كهرباء هيا ساعه دي زارف دي اوجي نام برده هنا عافيه بله زور زور سپاس بوده حاجی خدر گاگ جمال ایوار باش سرسری من سرسری من و مصطفی من هکه بچه دنگی سیدای بلند کن بله کرم کرد سکتور ایران جدی هر بجایی که فلترنا موفقان و دیسان در سرشترنا لنترنامه سواد دیسان بسار ایمان اصلی برامداری سنة أفراد إيجابي وديسان دورة تجريبية تشتغل أني بالضبط بكينو وديسان بالخارجية وهم بكينو هذا البرلمان بيجروا هذا بيجين نفسه خارجنا كردستان ديسان همي رياضة أم خارجي وقت أم بدين جل جرال بجواب أفراد إيجابي تو اگر شنو بيجين دوزر أفراد بيجري وختلف در وارد سویت ماینه. انشالله آنها یا خودی و کتی جزنی تو عملی ترجمه ازیدی بنابرای رئیس شورای پیشورگی دا ببینیم زبان خیزان و کتی کارت خود. ما درس ذهن دیه تو از ایجادی افراد ازیدی ببینیم بسناف جواکی دا. تو دولت اول سر افراده. حتما جن تو اول کسی فاریکاریت کن. فراسته خیلی خیلی فاریکاری را تو آواره نمیکنیم. بس مقابل أمريكا كسرت وتحمل ربنا خيبتها كناجت كسرت إيزي بس يبوشي ودان الصالح الشهاش أم هني الرازين أنصار بوينو ديسا مهني الإيراني وحتى أم زي قابل زبرنا بحرم الكردستاني ما لبن شادر خيبت الأمنية إدارة كير
ام الولات ایرانی ابرگه چند خوشه ام همی یه بازاره که در کل حریم ها کردستانه رابرد اینجا من یه روز بخیلی اینجا جگه ممنونی تمسی دائما انتی کاک ریبری جی برگی کاک ریبر هکر کرم کی کاک ریبر فرمو برا چانی برا باشی؟ سرسری من ممنونی تمام ای برا بابا تنگو سرم شاجنان لحریم کردستانی بله او خاطین هاتی مارج صلاة بوی هنه خوشتفع عزیزه بله بس ازل چرای که انت بینی آوریل در نهرین بله باولیتش خوده بید برنجه محمود داینه برنجه دیکل داینه یعنی یه امت خون برنجه ساقر بله فرده 35 زاره یه دنوان فرده 5 داره اری باوان زده چشمت بید بله ما داینوان خودی محبو چند دوشتک ما دوشتک خود نیوه گریم دیلوان باطانی هر واسه هر چیزی وان ببید امت دینه با آن چه زدش مد بید بله زور سپاس بوده بسیارت دیگه ایتن بله بلا ویگاوی برسد من گلستان خان ام دی برسه و برادره دین و هر چارا کاک ابراهیم بیجیتن راتب من 500,000 و 600,000 دمه کری از چما پالاتی استینم دمه براین ایزدی بس تشتیمل مور ناگرید بیشتن وقتی از دمشی بیشتن هوا نامیسامه یا ام بیجین تسلیمی دجمنی کری و هین بوینه اگر کو ام بیجین اوب سری مهاتی بیشتر بیگ میوید برسه بدد کار رول پیشمرگی چه باید پاراستن و خدمت کرنا که چو جن و ام بیجین یا ام بیجین گشتی تخایز دیادا زيدا اجبر راستا سي هشت براستجي نخوشيك هاري مزن هاتا سري ازديا هوالد ميت بيش مرقجي قالك تشيا شنقالي دهبون راستجي يعني او قوات اسباورناك موان هوالا هبو حتى شر خو بردوام بكن لبروان دجمنا اجبر چاوا نكاري شر بكن عرب قالك عرب الدورة قندل شنقالي هبو قندل خاين بون يعني. بلي خاين بون او تقال ما خاين بون وقت داعش كتا جاي شنقالي دا وان بشتفانيا داعش كر ورابون علامة داعش چكاندن وكتن مالا جيناري خدا هفقان صالة املنا في كددا ام وكا برا ام بيغ رجيانا كي دربازتين يعني كتن مالا جيناري خو سري جيناري خوشي كرن يعني اذباما افنا او پیشمرگه افنا خیانتا پیشمرگه امد بینن يعني راستيجي كسك نكاري خل بروان دشمنا بقري اجبر يعني هو فانا وك هرچانه زد بینم يعني اويتن گونادنا گلا اويتن خودنا بر گلاوي خلنا حوالن پیشمرگه دا اتفجرين زور جانه هرم دی برادر و راهنگلک و گود گلستان خان یعنی بوچی برادرین ازدی بوچی کمپا و یان جها تشتی خو ام بجین دی فروشن نمونه دی تلیسه که برنجی بو هیتن بلکو گلک آدیت یا او گلک آشی گودیت تو الفیرید بجید تش نینه و خالكت بيجتن او تشتي بوتيت تفروشيت باشك تليسي برنجي هكر از بكرم 20,000 25,000 يويه 50,000 سرچ اساس او دي فروشيت بلكي يعني معيشه يعني بلكي بريوي نبي يعني تشتكي شمال خربك يعني كيرتي يعني بس مرم بي او يعني وقتي از تليسي برنجي بدمته 50,000 يعني تشيدي بزيلتر از دوشكي بوتا بينا لازم تشتي بوتا بينا ام جالكس باسيا يعني هريما كردستان كن امد بيجن يعني شمره كرنا ام نابيجن ام خو غريب نابين بيقابي الكردستاني ده امد بينن ام جزء اكش كردستاني ام امد بينن يعني ام كردي درسان الكردستاني ده امن يعني ام بيقابي خود بينن اي كان نقو انسان ايش مرقو هن كردن او نكرده اجبر كردي درسان ازدينا وامد بينن يعني هريما كردستان جيب راستجي تخسيري نكريا اشالي خوبا يعني اشالي مواد غداي و لي او غازن داوان بهرا بتر سرچيا السر اوي وكهرباء و بريدا وثلاجه اجبر افين بيوستن ورزي هاوينيرا جيان نابي بيبان اجبر چادرين كسك نكاري چادرا دا زيتري ساعتا كي بمينا بريدا بثلاجه بكهرباء يعني تشتكي قالكي بزحمته وتايبت افجي يعني ازد بينم افا قالك كامبات على ازد بینم یعنی آبوان ساعتا که باشه رولی فورک خراوات چه افرک خراوین کو ناف کمپا دا کو بیشن امرک خراوین بو یک ثانیه بو نظانم حتی دیمای هری که ناف اکثر
هوا دنگی خو گهان دیا وارک خروا هوا دنگی خو گهان دیا لاینیم پیوندی دار دایره آوه دایره گاربه حدا دیمای کو اف کشه و اف خلدی این آوات علا گارب هکر ناوت بجنه های بوکن یعنی میوان دهن دفتروی نخارده بیشتن حمله مازن ویگا ویگا کفتی سر کمپا گارب بو چینه ده بیشت ام دینه کمپا او تل ویرید بیشی گارب منینه باشه پا بو کیره یعنی اجبر گلک گند نیزنگی وان کمپا هینه کهربا وان گندا 24 ساعت خیا لي أزد بينم روجانا يعني كهرباء كامبات قد كرين يعني براسيجي كهرباء وان نبر دوامه كهرباء وان كهرب تشتكي مهمة جالك مهمة طيبة دوفي وقتي في جرمي وشادر يعني شادر جلك جرمة ويعني روجانا يعني بلا جرمت جه تشيلي يعني أزد بينم يعني كهرب تشتكي هري مهمة أو جلك تلفون جيش مرتين ادبيجن يعني جلك جندل دورا ما هينا كهرباء وان جندا 24 ساعة هيا لي كهرباء منينا أم زاروك تخبا وشينكي أم النفين اللي نا نفنجي دبارا وانا بش جرمة زور شلا بوچی خلقش کمپا درکفت گلستان خان یعنی کمپا جیبوه اگرکو حتی چادری جیب دنی واسطه وکو حجی خدر بیشتر چادری واسطه یعنی حتی تا واسطه نبید تو چادری ورناگری لو ما تو دی مجبور بی بچی باشی ریان بچی هر جای که دی خانیه که بخوب کری بگیری یعنی وی نبونا کو نشد مبریده که بکرید چید خانی شنیب کری بگیریدن یعنی مرم پیوک وکی کو حجی خدر بیجیتن حکمت هاری کار نینه لی خلق هاری کاره بس بیجیتن چادر جی بوا بواسطه حتی تو چادر اكيد گیری واسطه بيت يعني تشتي زد بينم يعني الجاي شنقالي زد بينم يعني زديجي يعني ما قالك مالباتي الدولة ماند الناف دهابون از بلكي جي يعني نكار من جيانا خبر دوام الكامبادا ببورينين يعني او تخوازن هر وقت جاي شنقالي جيانا خبر دوام بكين لي از بينم يعني بلنغازت ما ودولتي همو بونا وكايك لي او قالك نكارن يعني جيانا خو يعني بردوام بكن النافا كامبادا البان شادرا دجبر هناك 20 نفسن د شادري دوانن هناك 15 نفسن شادركا براستي جي يعني موقفت وسا او دبشوان شادرا بردن وبري خودن خانية وكريت كنوت كفنا خانية ده ولي تشتكي ديجي مهم هيا ابنها السر جادا جي اسباور كم عصابي هزار عائلتي ازدي هكش هيكلا درانين والسر جادا وي رونشتي بخيفات بآب بكهرب و چه جینینه بکبنی یعنی امت خوازن یعنی هریما کردستان جی الگلوان جی هاری کار ببار اجبار يعني او تخوازن بكهفن نافا كامبادا وكا هر خلقكي اويش هيكلاتينا درانين وان هيكلاتا جي بدراف بو يعني هرما 300,000 كراوان خانيال داننا تمام جيبون وديسا شوان خانيا هاتن درانين وديسا اكل جيبون سر شارعه او دبينن وقالك جيت بيجن ام يعني وكا سي هشت بسريمتي ام وين نخوشي مدبينن او نخوشي هردم البرجابي مايا كاك جمالت بيجيتن ام بيجين صالن هشتي او حتى نوطا وقتی کو كرد ام بيجين انفال بسري حاطي وحتى ديمايو كوچا مليوني چه بوي مشتن امت کمپا و بوینو بلکو چادر جیب دستمنت کفتن و بندستی هندک ظالما و بوین کو ام بيجين چه ترک و ایران و حتی دیمای بندستی با کسا و بلکو ام بيجين ایشان و قطان شیبو هیچ جارکی جینه تلایی کل با کمپا در کبیتن جندیه گو بلکو گلک مروف دابانه بر شقا و حتی دیمای بیشتن اونینه ویگاوی افتشتل فیرینه بیشید بو چی هند کمپا و ناب ام بيجين ویری و حویین همات ویری و بن تحملی بکن یعنی تحمل دیه تکرند کمپا و یان اوه وقتا که بدل بود گل سالین هشتی حتی نوطا ایدی خلق تحملا کن بیناکد خلق تحملا بن چادری ناکد وقت بدل بود بلاموینه نهزرا خود چواه از بینم الصالح هشتی او هاتان هوجی يعني ظلم و زورداری دائما ملت كردية كرن يعني ملت كرد السال الهشتي او حتان هوجي يعني ظلم و زورداری ادوان تيكرن ويعني كرينو فروتن بخوينا اوان تيكرن یا تدواجی براستیجی یعنی او تخوازن چه شنگالی آزاد ببی جارک دی الچه شنگالی بگرن لی او چاوت خوازن چه شنگالی بگرن او وسات خوازن عرب نمینن اجبر عربا خیانتک مزن دوان کرد عربا ایرو نامو ساوان بندست کرد او تخوازن وقت بگرانت چه شنگالی
قەوەتێکە زۆر هەبێ یعنی باشە ڕۆلێ ژنێ دێ چ بیتن ڕۆلێ ژنێت ئێزدی دێ چ بیتن بۆ ڤەگەڕاندن جارێکا دی بۆ چیای شنگارێ ئەرێ تو بینی ژنێت ئێزدی دێشێن هاریکار بن گەل زەڵامی بۆ جارێکا دی هێزێک و قووەتێکا دی بدەنە زەڵامی بۆ یەکێ ڤەگەڕنەوە چیای شنگارێ هەرێک ڤەگەڕیتەوە سەر ماڵە بەێ ینی ئەس دوێ باوەریەژی دەیما هێزا هەری مەزنجی هێزا ژنا ئێزدیە یعنی هەفتی و سێ فەرمان هاتن سەرێ ئێزدیا دایمەن ژنا ئێزدی ڕابوو خۆ زارۆکت خوا خلاص کرد و البەر خو زارۆکت خوا سەکینی بسلحە و هەتا vێگا بژێت چیای شنگالێدا حەزاران کەچ و ژنیە تێدا وی پشتەوانیش ئاخا خۆتکن و تیدە شەهیدت کەبن و حتا دایکت مەژی وی سلح هەلگرتین و پشتەوانیش ئاخ و وەلاتێت خۆتکن باش ئەم دەوێ پەیوەندی وەرگرین گۆلستان دەوێ گەڕینەوە چیمان گەلمە الو ئێوار باش چیمان خان ایوار باش برام چوانی باشی سەرسەری من زۆر سوپاس کەرم کە خراب نمیواناتت کم مەمنونی تەمە چیمان خان برا کی هندی حکمت ما بوی زیادیه حکمه و کسی هندی ما بوانه کلیه تو هر مالتای بینه تشتی با اوید فروشن خودی اما تریجی ویری تشتای دوشه کاش بطانی کاش ارزاقی همی تشتای فروشن من ما دیدین چا حکمه تشنیت نه چیش وات کرن بله ويشتنا حوينجي ونار نخد بنك أرجع شادرانجي ده وخالتي ما شاف خاني خداي نفوه بله وای يدنا فاجي ونات رازي ناجي بله وأوبيش مرجي ما بواكري كسب وانا كريا بله زۆر سوپاس وهما أذابو بلا بەر سوباتە بدات پاش بلا بەر سوباتە بدات مەمنون دەمە ما پەیوەندیەکە کی بود گەلمە حەسوو میرخان گەلمە حەسوو ئێوار باش ئەلو الو ئێوار باش ایوار باش شانی باشی سەرسەری من کەرم کە حسن میرخانش کم پاشی خانه گلتایا سەرسەری من سەر جاوید من کەرم کە کرم دربی از خیر هاتنا میواناتت کم گلستان خان مەمنونی تەمە و خیر هاتنا قناطه وجید کم گلک سپاس بوی کنالی جین سوپاس دارێت وینە ئەن کەرم کە باشە تا پرسیارێک گولستان خان کرد دەگوت چاوە ئەلساڵێک هەشتیە حکمە سەدامی فەرمان ئانیە سەرمە کوردان و ئەمل دانە بەر شەقا و ئیرۆکە یعنی ئێزیدی الهەیکەلادا ناعیشن یعنی والکەمپادا دەبار ناکەن دەگوت ئینگێ ئەvە پرسیارەکە ناستنێت کەم خەلک هەمیت کرد الکەمپاپانە بەێ ئەvە پرسیارەکە ناستنێت کەم خەلک هەمیت کرد کاک حەسوو ئەرێ بەس ئەوزاری ئەزانم بەزمگۆ هەگەر زەحمە بینە ئەزێ بەسەویدم کەرم کە سەر چاوە كرم داربي لان هنجي چونكو امل بندستي عرب دبون ام كرد خر بندستي عرب دبون غازندا جويكي نايتا كرن لان ايرو الحمد لله امل حاتينا بندستي كردا دينا ومن برسي برا كردستاننا وام حقي ازدي حيا كغازنيش كردستاني بكلم امل ازدي بيجن وكرد بيجن ام كرد بيجن ام غازني جير رجويت كلمانا بله جي مرجوبي هذا غازندش ويدكن ام غازندش شكاسي بناكن لان ويدمي ماني منشيا ام غازندي عربا بكن ام غازندي حكومه صدامي بكن لان وان ظلمو زوري اني سر كردا وان ظلمو زوري اني سر بس بنادي كردي تيبا الظلمو زور هذا سر حتى انه جي افهرتي وشار فرمان هذا سري ازديا سر خاطري نادي كردي تي نادي افا ازديا افا بسلمانه بس اخفتنا كردي دي او تابع فرمانية حساب كريم بله اوي گشت بيجي ام مرتقوش ام خوازن هون لان اجبرجي برسبات ازيدم لان شنكو تقول شاوا عربا ظلمين مكير لان هو الحمد لله شبودي ام دركتن اجدن امري عربا ام اجدن دستيوان اجدن ظلمين قراوان دركتن انه يعني حكومتها بغداد شنو حكومتها بغداد انقاذن دكش حكومتها بغداد لكن ام نتابعي بغدادنا ام تابعي كردستاننا تشتيش مره بيجي امش كردستان خوازن ام ناس مش بغداد لا خوازن ام ناس مش حكومتها عراق ناخوازن ام حكومتها حريم خوازن ممنونی تینە کاک حەسوو میرخان زۆر سپاس ما پەیوەندیەکە دیە بارین گەلمە بوو ایوار باش که گلستانی سەرسەری باشی من مەمنونی تەمە کەرم کە از خیرات ناخشکا گلستانت کم و بسیار مەمنونی تەمە زۆر سوپاس بارین خان پەیوەندیاتە نەمات گەلمە نزان چه ئەگەر بوو
ام دی چیمنی ورگین چیمنی برسردین گلستان خان چیمنت بیشتن چه نمو هم ابو نکری یعنی بیشتن وگاوه تشتکو مبو برای نزدیک کری خوشکو برای نزدیک کری بیشت کسی بو کسی نکریه چش حکمت حریم کردستان بری چش حولاتی عادی بری یعنی بیشت چه قصیریک هیچ قصیریک ملی نما من نمالی نکری بیشتن او تشتت خودین فروشن یعنی همی تشتین پیدوین جیان بیشتن ام چین واد کردن چونکو هم بیشین تین نصر جهادات فروشن و جهشی دست نشان کردن بله يعني او ناي تشبير كرين هاري كاريا خلق كردستان تايبت بس نه يعني تبيني كو افهاري كاريا يا وقتی بو یا بردوام نبوه تبيني كو افهاري كاريا يا با بردوام هاري كاريا هو صاحبه از دبينم يعني هاري كاري بردوامه از هاري كاري بردوام دبينم و تجارة جنايش بير كرين يا خلق زاخو دهو كي تايبت بوما كري اجبر سي هشت ماديتو يعني وقت ام كوجبر بوين ما بري خداي كردستاني ام كردستان دبينن ولاتي خو ام تجارة خو غريب نابينن كردستان ده اجبر كردستان آخا مايا و كردستان ولاتي مايا یاد دواجی یعنی براستجی هر کسی که ازدی از ببینم ادبیجی از سپاسدار ملت کردم اجبر از خود بینم از کردی راسنم و کرد وی پشتوانیا کردات که تشتکی گله که جوانا اجبر عرب ناین پشتوانیا مناکن اگر افرو ما دستی یکو دنگرد ما پشتوانیا یکو دونگرد کسک پشتوانیا مناکه یعنی اجبر ام کردن گرک ام هاری کاریا یکو دو بکن یعنی تایبت زۆر چەند ئەم دێوە پەیوەندیە ژوەرگین بلا بە بنە پەیوەندیان دیمایە برادران کاک ئەیات ئێوار باش الو کەرەم کە کاک ئەیات باشی برا سەرسەرێ من فەرموو دست خوشی تا و برنامه داد که وقتی برنامه دیو خدا ممنونی تەمە کاک ئەیات کەرەم کە برا برام دیو بوی بیشم او کو گل ازدی بیشن ام نکردیم یعنی نو که یوالاتی چه اکانت تفکر طور جواکی فیسبوکی و کمالاتی وانا بیشن ام نکردیم باشد گل آخویم تو نکردی پا تو بچی کردید گل متاخوی ما نبرا دیدیش اف نکردم اتاب کردی ها سر پروفایل ها بتگیری اف نکردم باشد تو بچی نکردی که هندی پیشمرگی بوده کریه که هندی کردا بوده کریه ما کرینت خانیا و مکرینت کمپا و مکرینت مدرسه پسیار چه بو کاک ایاد پسیار چیه کاکی من بله پسیارتا بس اویا کو بوچی ازدی بیشن ام نکردی بله یعنی سبب چه بوچی نکردن ممنونیت ما کاک ایاد زور زور سپاس بوده ام دی کاک عیدوی ورگرین دی محیق پیوانی کاک عیدوی بار باش هزار باش سرچه آقا سرسری من کرم که خیر هدنا میوان آبه زور زور سپاس دنگ کاک عیدوی گله که دیرته او برسوا جماعت دیجا تشتی خوش انگاری پیروژه بله باشه یک میلیون دیناری 12,000 افادینا چاوا کاک عیدو استی نگشت مگو یک میلیون دیناری که چی یک ساعت ما خبری بردیم بله کرم که دنگ کاک عیدو گلک دیرید گیتم برادران میلیون دیناری دیوره و بیشیان آوه 12,000 بله يعني نا همو خوانا همو ارزاقه هما زاروتي بس تبقى نساقبه تفرانين نا مجبورة ارزاقه خب فروشي وزاروتي بس تخصوص راستا يعني باش مجبوري ها كو اف ارزاقه تفروتن بو هيك كو هندك تشتي دي بيدوين جياني بي بتكريم راستا بله زور زور سپاس بوده کاک عیدو ممنونیت اما کاک عیادت بیجیدن بوچی جنابیتت بیجیدن ام کردت راسنین و همیجید بیجن ازدی کردت راسنن یعنی افدنگوه چه پیدا بوی که ازدی بیجن ام نکردی اینیش کیره هات یعنی اریش بری هات یک ریگ بو هات وکرن ازدی بیجین کردستان بجه پیلن
ئەنجی ئەوان بێژین پشتی ئەف کارەساتە بسەر ئێزدی هاتی لەومان بێژن ئەم نەکردی براستیجی ینی زدی هەردەن بێژن ئەم کوردی درەسەنن ینی ئینسانێ نەگو ئینسانێگو هون نەکردن ڕاستیژی ئەو نەکردە ئەم خۆ دبینن ئەم کوردی درەسەنن ئیرۆ خۆ هەکەر ئێزدیژی بێژیتن ئەم نەکردین ئێزدی دبێژن ئەم کوردن براستیژی پشتی فەرمان هاتی سەری ئێزدیە ینی ئەدبەروان ئەو دبینن ینی دنیاوان بوو یەک دنیا هەموو هیشتەیەک سەری ئێزدیا بتنێ ینی ئێزدی دبینن ئێزدی نەخۆشیە هەرە مەزندا ژیانە خۆ دەربازتکردن ینی تشتێ هەری مەزن ئیرۆ هاتە سەری ئێزدیا ئێزدیژی ینی وێ هسرێتکن ینی گەرەک جارە دبێژن ینی ئەف تشتێ یەژ بندەستێ هەواڵێت مەیە هاتی سەریمە یا دواژیانی ئەو وێ هسرێتکەن ئەش بەروەیەکێت بژین ئەم نەکردن لێ زمانی مە کوردیە و ئە فەرمانێت تێنە سەریمە هەمووژی ئشبەر زمانی مە چمە کوردیە و ژبەر ئەو خوازن کوردات نەبگن کوردان نهێلن لێ ئیرۆ ئەمە دبینن کوردێ هێز کەتین کوردێ خودبەر هەر نەخۆشیێت گرن و کوردێ دیسەی ئاخ و وڵاتی خۆیت پارێز زۆر جانە گورستان خان ئەوە چێبووی و بسەرێ ژن و کچێن ئێزدی هاتیل شنگارێ تو وەکو چالاکوانێک دبێژی دەهێ تەشبیرکردن وەختێکی یان چەند وەختت بێت حتا ئەف کارەساتە بێ تەشبیرکردن بەڕاستیژی ینی ئەف کارەسات چ جارە نای تەشبیرکردن وەختی هەفتی و چار فەرمان هات تش دێمینیت کو بەردەوام هەزرا ئێزدیا لێ بیت کو ئەvە نای تەشبیر کو ئەvە نەبیتە ئاخفتن یعنی چ تش دێمینیت وەکو هێمایە کو ئەس هەر هەسرێت خۆ بکەم بێتە بیرا من کارەسات بەڕاستیژی ینی کەچ و ژنێنمە ناموسامەش بەر هاتە بن دەستکردن یعنی ئەزت بینم تشتێ هەری مەزن ناموسە یعنی ئیرۆژی هەزارە ناموسامە هاتە بن دەستکردن و هاتە چەپەلکردن و ئەزت بینم ژی نەخۆشیە هەری مەزن وی بسەرێ ژنێن مەدەهات چ جاراژی ئەف کارەسات نایەشبیرکردن وەختێ هەفتی و سێ کارەسات هات نەشبیرکردن یا چارێژی و ئێتەشبیرکردن ژبەر هەفتی و چار فەرمان یێ بووینە هەفتی و چارە بسەری ئێزت یادەی هاتی چ جارە ئەف فەرمان نایەتەشبیرکردن وەکیێت ینی فەرمان گەلێکیەش بن دەستێ کرکێژی هاتین سەریمە ینی زدبینم ینی براستیژی وەختێکی دیسە فەرمان هاتە سەری ئێزدیان دیسە بە حەزاران ئێزدیێن ترکیا کۆچ بەربوونە چای شنگالێ و دیسە کەچ و ژنێ دوان هاتن بن دەستکردن و هاتن کڕین و هاتن فرۆتن و دیسە ینی نەخۆشیە هەری مەزن بسەرێ ژنا تێکردن ئەزت بینم ینی زلم و زۆرداریە تێکردن بسەرێ ژنێ تێکردن وەزت بینم ژی نەخۆشیە هەکە مازنە ژی ژن خۆت بەردگرێ و وی ڕادبێ سەرخوا دیسە وی سلحی هەلتگرێ وی قەلەماخوا وی بدەنگێخوا وی بسلحاخوا ئی پشتەبانیا وڵاتی خۆتکەی و وڵاتی خۆت پارێ زۆر جان گورستان خان هین وەکو چالاکوان یانە بژین وەکو ڕێکخەرا و حتا دیمایە بۆچی هین نەشیانە حتا vێگاوێ ژنا ئێزدی وەکو پێدوی بینە ناوجڤاکی بۆچی حتا vێگاوێ ژنا ئێزدی بەلکو پلەکا دی بێتنە لە ژنا هەکەر ئەم سەد ژنا بینین دانین بەلکو دوێشوا کە ئەون ئەم بێژین ڕەوشەنبیریان خاندەپانیان حتا دیمایە بۆچی حتا vێگاوێ هین نەشیانە ئەvê çendê em bêjin lê qolipînin ku jina êzdî bête nav xelkî deng hebîtin kombûn hebin rûniştin hebin wekî hemî jinê dîbît boçî tête dîtin û tête gotin ku kêmtir e şêdî bilaş nahiya hêzê ve zêdetir e nahiya xwebergirtinê ve zêdetir e boçî nahiya rewşenbîrî ve heta dîmayê bêjin kêmtir e hîn çi kêmtir xemin hîn boçî em bêjîn wekî matî vê çendê da kiriye wekû rêxira wekû çalakvan wekû heta dîmayê ji ber êzidî bi rastî jî yanî jina êzidî wî rasta gelekê hêz tê xuyakirin tê berçavkirin lê hêztinê jî heker hêzabtinê bîtin em bêjîn têranak et vê hemî tişte digel dabin wextê em rabin serxwe wextê em piştevaniyê keç û jinên êzidî taybet em rabin yanî rûniştinê xwe deynin em yanî bila bi tiriya wan jî ew keçiş destê Daeş derketî bin yani em jî wan xwe re rabikin yani ya didwa jî em dibînin yanî
ژێنا ئێزدی ئەوەی چاواخوا کێمە دەبینێ ji ber bêxwendevان yanî gelek jî bêxwendin hatin bêxwendinman û yanî ez ê dibînim yanî dîm kevaniya malê ye û tiştê herî muhim jî li heyata jinê de mektebî ye medresî ye وقتی مدرسه خو تمام کرد او جی اکید چه ریگیری جنا ازدی که چا ازدی کریه کو نچت مدرسه کو نخوینیتن براستی جی یعنی هر ازدی بخو نبوینه هر دی باب و ظلام و حتی دیمای نبوینه دی و باب ری براستی جی رید گرن البر جنا ازدی و کچا ازدی لی داخوازی اما جی همو خلقی ما هیا یعنی او جی پشتوان بن ابکچید خواره هاری کار بن ابکچید خواره ام جی رابن ایرو سر خو وک جنا ازدی تایبت ام رابن سر خو دستی خو بکن دستی ها بوده یعنی چی جاری دی ام نینا کرین ام نینا فروتن یعنی امد بینن هفتی و چار فرمان دائما ام تینا کرین و دائما ام تینا فروتن ام خو بحس بکن هاگر ام رابون سر خو از باور ناکم چی کس کار به یعنی ما بشکینی تو بیشی جنا ازدی بیدوی شورشکه یعنی وقتک دهیتن ده شورشک چه بیتن یا کو جنین ازدیان رابوین سر خو بیشن ام وی تشتی قبیل ناکین ویتن ام جی روشنبیر ببین ویتن خاندن بیتن ناف مدا ویتن روشنبیری ناف مدا زیاده تر ببیتن و حتی دیمای تو بیشی تشتی که اوصاد چه بیت وقتکی بله یان بیدوی ناکت همه درسته بله اوه چه ببا و سدی سد جیوه چه ببا جنا ازدی وی رابستر خو اوه حکمی خو بکشینه اجبر جنا ازدی خو البر گلک ظلم و زورداریه گرد جنا ازدی وی روژه گوره براستی جی خو هاو البر وان هو واد گره یعنی ازد بینم جی وی راد بنا سر خو هیدی اوی راد بنا سر خو براستی جی یعنی من گلک کچک دیت ناوا کمپاد خباتت کرد یعنی شغل خو بر برن سر کمپاد گریان گو حوالت ما گو ام چن خلکی بینن بلا پشتوانی او بکن یعنی تشتجوارا بنویسن و گو ما گو نا ام شخوارا کن هکا ایرو ام رانا بون سر خو مش خورا نکر انسانک شمارا نکی اجبر ویا کی جی اوی راد بنا سر خو وی دستی خود کنه دستی یکو دود اوی پشتوانی یکو دود کن و هیدی وی چید با زور جانه گلستان خان رول راگهاندن ام بجین راگهاندن اعلام بو چی جنا ازدی استفاده ام بجین مفا استفادهش راگهاندنی ندیدیا بو خو روشنبیر کرنه یان جی راگهاندن هندا لاوازه هندا ام بجین بسر و بره که ما چتشتی روشنبیری تدانی نه لو ما جنجی فیر نبو جنا ازدی فیر نبو جنا ازدی وقت هات چنکو ببورجی یعنی همی تشتب خواندن و نویسینی نه سرمیزه که و رحله که و ایک بشته و تو بجی سیده و بله و حتی دیما یعنی ویتن مروفی بخو هول داتن نه ایلا از بشم مثلا هندکین هی عمری واچو گشت 25 سالی 30 سالی او شنینا چی تن پولایی که دست بکرد بله ویتن بخو خود چی بکرد بله فکر جنا ازدی جی فکر کی مزن جنی هیا دائما ازد بینم جی یعنی فکر کی گرکی مزن جی او پیشکشت که زارو که خورش مالا خوره و دیس یعنی جن تشتکی مهمه الجیانه ده جیان به جنه نابا اجبر ازد بینم جی یعنی جن وی هیدی راد بسر خو وی او هیدی الکیری ورگرد راگهاندنی ورگرد که رول راگهاندنی دیده بو یعنی هم بجین خواندنی برفره یا وی دنیای و گهاندنی هم بجین هم بجین وی لذات یا دنیای ورگرد بله تشتی مهم خواندنه یعنی تایبت خواندنه یعنی کچو جنه یعنی هر تشت جوان را آنی برچاف کردن هر تشت یعنی دست چپ و راجع ناس کردن وقت مسئله کامد بیجه یعنی خواندن تشتکی مزنه ازد بینم جی یعنی و دیس جنه فکری خوی هی جنا امی جی جنا مکتب مدرسه نخواندی جی اوی دیس وقت جنا خواندوان وی زمان خو هی وی پشتوانی خو مالا خود که وقت جنا دیس بینم چه فرق و جدایی نبدنی زور گلستان خان دائما برف دیمایی که بچو اگر جنابت پیوکا دیمایی که بید تو شی کرم که پیوکا دیمایی که از گلک سپاسیاوت که مجبر و در فدامه ام یعنی دنگی خلقی خو بگینن جیهایی که پیوندی دار
ئەم gelekî spasiya dikin û daxwaza serkeftinê ji we re dixwazin û em dixwazin milletê êzidî taybet yanî rabê serxwe taybet jin û keçên êzidî hêdî bin destê qebûl nekin hêdî em dibînin zilm û zordariyeke mezinên me têkirin em dixwazin yanî em jî weke her xelkekî azad bibin em jî rabîne serxwe piştevaniya welatê xwe bikin piştevaniya xwe bikin yanî taybet namûsa xwe bikin ez vê dibînim û ez dixwazim yanî daxwaza min jî her malbateke êzidî jî heye rê li ber keç û keçê dixwe nekirin û زۆر زۆر سوپاس بووتە گوێلستان خان serkeftin. زۆر زۆر سوپاس بووتە ku tu li vêrî amade bûyî rûniştin gelta cê serfirazî ye زۆر سوپاس Melîbînên hêja xweştevî bê çendê em geştine dîmoheka xeleka ebrûkeya barnamê hewaya rojane êvara badînan hîviya min ew em şevin biçe xizmeta hewayên hêja xweştevî bikەین tamûyên û xelekeka diyavî barnameyê jêr çavdêriya xudayê mezin dabin bixatirەوە